Itũra-inĩ rĩa Ndabibi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru nĩkuo mũciĩ-inĩ gwa Faith Njeri ũrĩa ũkoretwo na kĩgirĩko, ruo rwa mwĩrĩ hamwe na mĩtangĩko gwa mĩaka 12 mĩhĩtũku thutha wa kĩronda kĩrĩa kĩanjĩrĩirie mwaka-inĩ wa 2012 gũtherema kũgũrũ-inĩ gwake na njĩra nene. Nilianza na kidonda mguu wangu huu wa left in 2012 na nikawa nimeng'ang'ana kwenda mahospitali. Huko na vidonda vitatu ambavyo ni vikubwa sana. Hapa kuna kidonda hapa hivi kuna kingine kinatoshana na venye unaona nimeweka mkono na hapa. Faith Njeri mutumia wa ciana ithatũ nĩ atarĩirie atĩ thabarĩ ĩno ndĩkoretwo ĩrĩ hũthũ kuona kĩronda gĩkĩ gĩtigana kuona ona thutha wake kwamũkĩra ũrigitani mathibitarĩ-inĩ ngũrani mwena ũyũ. Last year December nikawa nimeenda hospitali Kijabe na nikafanyiwa grafting huu mguu na huu ndio lidonate na mpaka sasa huu nilirudi huku, nilienda December na nikarudi hapa January mwisho, kwa sababu kwenye nilikuwa naishi na watoto wangu tulifukuzwa, na kwa hivyo tukajipata hapa mahali tuna rent. Mguu umekataa kupona. Daktari ameniambia nikirudi tena ambako narudi kwenye huu mwezi utabidi kama hutakuwa umepona hizo vidonda, iwe ati pengine zimeingiwa na infection, tabidi wakate nyama na tena warudi wafunike. Mwaka-inĩ wa 2013 muthuri wa Njeri akĩmatiganĩria nĩ ũndũ wa thĩna ũyũ, nĩkĩregwatagia atĩ kwaya gũkorwo Njeri nĩ mũthiũrũre. Hapa na my sister mwenye alinipatia support kwa sababu ameishi akinipea support kwa sababu bwanangu aliniacha kitambo. Nilianza kukonjeka 2012 na bwanangu akaniacha on 2013. Kwa hivyo na niko na watoto, nimeishi hayo maisha ya kuhustle, maisha ya shida wakati sikuwa nimelemewa sana, lakini kitu kama miaka 3 nikawa nimelemewa zaidi. Kĩeha kĩnene kũrĩ Njeri nĩ kuona ndangĩhota kũruta wĩra, gwethera ciana ciake irio cia o mũthenya ona kana mbeca cia gũthomithia ciana ciake. Vyakula, kurent hii nyumba, niko na watoto wanasoma, kila mahitaji yote yenye mnaelewa mama akiwa ameketi chini mahali kama hapa kwa muda ambayo sijui ni muda wa wakati mgani, kwa sababu sijui daktari atanipatia muda wa wakati mgani kukaa hapa, kwa sababu sistahili kuenda hata kutembea hata kukojoa sagi, kwa sababu kisigino hakitaki kifinywe na chochote kwa sababu ya hizo nyama zenye ziliwekwa. Na kuona kĩara kĩmwe gĩtiũragaga nda, mwarĩ wa nyina na Njeri nĩwe Penina Wambui nĩorĩtie andũ a wendi mwega gũkorwo makĩmateithĩrĩria nĩguo Njeri akorwo akĩamũkĩra ũrigitani makĩria, kuona nĩ mageretie ũrĩa mangĩhota. Nimeishi naye kwa muda mrefu, hata Nairobi nimekuwa naye nikijaribu tu vile atatibiwa apone, lakini ikuwezekana. Tungeomba serikali yani iwaguze roho na wenye kuwa na roho mzuri wakuje msaidie mama, kwa sababu sasa imefika pale mwisho. Dada yake ako na biashara imefunguka ya kusimamia dada yake na watoto wake pamoja na shule. Watu wale wako na huruma, serikali na mtu yote anayesaona mama ahurumie tu mama. Naomba msaada wa kutoka hapa kwenda hospitali, kurudi clinic. Kutoka hapa na gari huwa inanibeba na 8,500, kuona daktari ni 1,000. Hizi bandages hata za 5,000 hazikupa, za 5,000 huwezi ukaenda nazo 1 week. Ningeomba serikali mnisaidie na wahisani mnisaidie niweze kuwa nampeleka hospitali na mrudisha na madawa zake, na hizo bandages zinatumia pesa mingi. Ngiribotera Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina.